Dunia hi episode 2 ini ngai diu ahi jiwun alhun na ding hotel agal hongtan amazong aruma chun nom ta ina ki choldon chipet hin khaya to ki su to a ki holhan chu agel do e khaya hi anyaw laizin Thailand gama tsunami anna umin ampala achun anna umin a hele Mr Kim hin agamu a agahu do ahi Mr Kim in athusim asei chu jiwun in agel do e amo umpe tin apa chu phone bolin na hele apa chula methala na ki kap khatan chephanin sunje in a phone chu alan thip be na umin jiwun alungdong ke jin a ho pi wang hin la koi machan a hin don but pon koi na hi ham atita in na hele sunje chula apaw ngampon ati azal he jengin chairman pa hin la achapa chu ki ho pi nom hle jenge chipen hin pasal khat achi phei chu sunje amu pha nin amanjong anung adal do zalin aga hol ta in mi khanin a hin attack pe in a hele amanjong akedal pin attack hin bol pa hi koi madang hilawin park a hi asunga chun gin chat phat lawin Mr Bek anatowin pa ko ma chairman pa khu haina lai hi le kilomin ipi na logo ham ati in jibunin apa ki hodo pi thailo je chun alungi men anawnu afonin apa a holta na hele anawnu hin ai imu etin alepmin jibun hin ata san pon hoya na hi ham atin anawnu hi palara omji chun ase ngampon ai imun na ta san lo le ka ga thode ham atin na hele jibunin ai imut le angai poina na dal ha loading kalungthim anom poi ati in phone chu okoitan ama zo alungthim nop loji chun alim kila naw chu aveve e chairman pa in a wallet a konin a family photo chu ala do in ave e Mr Bek in sunji ko ma ipina ki chan ham chairman pa kho that jeng tan a hin do a hele tanga dinga boy zoding imazo si ki chai so helding a hi in tepeya la ke nungle thei ta ponatin chairman pa ko mala na ke nungle ding ha sading a hitai ati in hele sunje in nang hi tol that na hi in nang na that jong le kho poi ati in Mr Bek aga ding do in chairman pa in na pampai ji a chance kapi got na hi in aman na pampai wanga ke man nang hi ka ngai chat na hi sunwu group nei pa na hung hi ding a hi in chi ji a chu thilna bol nom lozo se jong na bol ngai ding a hi tai ati na hi le sunje in na trick chu ke chunga mangcha hi in velin nei thlem tha thei kit ta pona ti ati na hi le Mr Bek in ke man than hi jong leng nang man na tha tho ding a hi ati in sunje in a hi lo se hi in nang tol that na hi ati in a hi le Mr Bek in chi chu jibonin ata san ding na hi sa ham a kheu lai thlona phone mo thi chu ta san pon te ini hi business partner phata hi theilon a hi in tutia thep mona ki chana hi le akilep na ding alampi ke man ngai to nang ka te nei ta san phot nen ati in chepen hin park in sunje chu pistora adoi Mr Bek in hi ti ding hi na ngin na ke thlan a hi bovin pi hi le ke hi nei ta san phot nin chuti le na dei na ngai zo si na chanding a he ati in sunje chairman pa thi ding ada hle wangchon ama ding akigel ji hin ama jong upai anei tapon park achi in chairman pa chu aga kapli tan chairman pa jong apet pe chon athi peitan sunje in chairman pa hi apa ta banga agel ji hin aman jong apon na hle jinge jibunin apa ki hodo pi thailo phan hin mari hi phone abolin amani aki chending thul hon hi asei thom thonin na hele mari in chubanga ne ngaya hele training ki chei chele ni hung ki mopin ka ki silding a he phone koi tangi ati in jiwun anom pon dinga training aki pana hele ka hin call thailo ding a hitai hi lo le laimu na hi iki chen ngap ding ham kapa surgery ki bola hi le la lam zo thei pon tin hi lo le surgery ding hi postpone i bol over nial dila a hi keng ki wa iki chen ding ham ati na hi le mari in sipe ground na ne ki chen pe ding ka ki cha e ati in jibonin hi chi chu na gel ding ka gin cha pe tin anui zake je sunje hotel akile ne hele jiwonin anamantanin sunje in anung sot ni na hele apen chu akile thlan jiwon chu alungdong ke jin ipina ti ham ibola overacting na bola korea umding dol na hi loham laya ipina bol ham ati in amanjong angai na bang hin nidang bang hin adai ke ta na hi le a hin son do in chairman pa in thil khat tha a hin so la hi in natural gas development a investor hoto meeting ka nei o he ati in a hi le jiwonin na phat hinam ipina ti ham ati in a kho cho ve na hila song khola thi san tham khat na chu amun sunje in kana thi po da he atin a leptan ke jong kalalin ki chol tang ka te atin aruma alut gota in a hele jiwon hin anunga dal jalin judon khom hite ati in sunje hin tu ni ka hi thailo ding a hi ka chol le ki chol tang ka te tin aruma lutan a chan chu jiwon alungdong ke je
ซุນເຈອິນອະຊອງຂົລາທິສັນນະຊູກັງຕະອິນອະສອບທາອິນອະໂກດຊູອະທຳເລເລນະຫີແລອະເປັນຊູອະຮອລມອຕານຈິພະນິນປາມລະງະຫົງໄຖໂດຈະລາຫີແລມອນຂະນະເຮັນອະນະໂອມິນຈິເປັນເຫັນJiwon le pasal khat ke ho chwa za pha din a ki selin Jiwon hin sunje hi kho sa ke jin a breakfast ji jong phatain hin ngai to pi bin ati tai sunje jong chairman party hi dom mo asan a kap jinge a jing hin Jiwon training a lut masang hin apa hi fon a bolin a hi le a kol do thei kit pon ama hi alung adong the jinge a chan hi sunje in agari sunga pat a ve in mi khat ni fon a bolin chairman pa hi drugs overdose a thidana hi a sei sa a hi ama hi gari sunga akoi ovin police hon jong aga mudo tawin hi chito ki sei chun pasal khat hi aman tawi chairman pa hi drugs overdose a thidan hin police ho in investigation a ji lut tawi sunje hi chairman pa ruma aga chi in drugs hi gu thim cha in aga koi pi tai ponata dan chun mok a chairman pa thilong ke koi na chun aga chin secretary pa omje chun ama jong ponata dan nin akap min secretary pa koma drugs je a athi thu hi na lik sa loading mo a heart attack a thi hi bowe tia na seiding a hi ati na hi le secretary na min jong henge ati in alung se le angai lu dan chun achuti ka tan secretary pa jong apo do phan hin koi lung se le koi ngai lut mala akap tapon chairman pa chu aven nei ta san phot din ka ti hi lo ham ama sa anang nei pampai masat a hi in to na hi ti hi ke nei ngo thei loading a hi ati tai Jintek in Mr. Beg to phone a bolin iti dana chairman pa hi Thailand na heart attack a thi thei ham ati na hi le Mr. Beg in thi la hin chu pathen khoda hi chu me ati in Jintek in iti dana sunji ki chip na chu chairman pa ko ma nei sei sa ham ka het no me Thailand na ipi plan momong na gon ham ati in hi le Mr. Beg in chairman pa umlowa nga sunwo group hi bei cha khe na I chanding wa hi pon hi chi ji achu namu na ne ki hup ding sunji in thil ho hi ipiti a hin to am evet ding o hi ati tai Jintek hi chairman a hi nomji a hi Mr. Beg to ane ki tho a hi amanjong Thailand a china ding in flight ama sa pen cho ki kat tai Jiwon la apa thi lam Halloween training mun agal hong ta in sapei khan hi aga chi in apa thi thu chu aga sei pi tai chapha nin amanjong gangchalin adal jelta in a hi le apa chu coffee na anaki koi in secretary pa le sunji ana umin ata asan pon manjong asin chu aga hona hi le apa ana hi in chapha ne ma jong hin avian alung adong in kapa in chilaya ipi a bol ham ati in a thodo go na hi le sunji in a khamin Jiwon la ki control zo pon ata asan lo je chun achuti ka jing in na hi le sunje in itia umlawa na lunglet angai ji na pa hi heart attack a thi a hi pon drugs overdose a thi a hi ati in a hi le Jiwon in apa drugs overdose a thi ding chu aging chapoi sunje in abol tho walim alla ho drugs amudo ho lim chu avet sa in athi namon na syringe le drugs aki modo in a fingerprint zong ki modo e ati in a hi le Jiwon hin ata san pon kapa in drugs anepon nangin jong na ta san ham ati na hi le sunje in aki bangchat drugs aroma jong aki mudo in akeng ana ji a pain killer a aman jong hi mai thei a hi ati na hi le Jiwon hin nangin jong na gin mo hamtin alung hangin sunje in ana hi lo hi le phading he za chu ti le hita banga kapo nat loading a hi dunia condition khatna ki go wam ding a hitan heart attack a thi he tia ki seiji a police ho jong no mu he ati na hi le Jiwon hin patweya ka kol chun mi khanin a hin la e ati na hi le sunje in drug zo pa a hi in ama jong chu Thai police hon aman ta we ati in Jiwon in Thai police ka ta san pon abola pa na athu hi kin ka holding a he atitan sunje in a khamin achutia hele amin jong siding company nang jong na min si de he ati in Jiwon in kho ka sapoi athi long hi machana na lo loading a he ati in sunje in a khamin na chi masangin hi chi hi a medical report hi ve in painkiller ane na ingredient zo se chu to athi na drug si azawi ati in Jiwon jong hi ata san pon ave in na hi le sunje in anna na kho si che pha na hi chi painkiller drug zaw na hi anani adan a hi in chi ji a doctor pa jong hi aki phalam the jenge adang imagel hi in na pa hi athi a hi tai atin pon na ta dan hin asejin secretary na min korea panin gas ahonge ati in koimadang hilawin Jintek a hi ma jong amun aga hlungin autopsy bolding hin asejin hi chi hi personal thu a hi pon tua jong kholanga kho thu a hi lo ke thang au me ati na hi le sunje hi akicha them tan ipi ke thang ham ati in Jintek in korea omlaya bon imati lo Thailand aga thung le hi ti hi gin mo khat anei ovin
thu hi aso sang ka in athilong hi podo u hitin autopsy bola athu hi chaido ding a hi ati in a hi le sunje hi akicha thimtan avoiding pa in ki boipi nante ati in jintek in nang koina hi za ka bolding le ka ball loading thu nei sei hamatin alung hangin jiwunin sunwu group chairman a hi masanga pa na ama hi kapa ana hi a hitai ati in chepen hin ananu le mari zong agal hlong thlonin jisu in apa thi amu chun ata san theipon ako mathun atowin akap kap me jiwunin autopsy ke bol ponte ati in a hi le sunje hi thamkhat ahung hai niam domin Chiphanin chairman pa chu anahal hatawe jiwunin masanga apato nomta ake holim thon chu agel do in apa hin na mansa loading a he atin compass khat hi apin hi a compass chu ama jong achi chi na langa ni ki pu le le ji a hi marin jong aven a hi le alignment pi le jingin jiwunin apa za na in a chaina dingin salute abole khaya in metung hi ainuwa ananga in ama hin mi passport agu ji ho hi metung anapi ji a metung in hi chi passport chu anaki zu son ji a hi sumtham khat hi khaya asa khaw songa chon a het pi in khaya in avet na hi le thloma sa le jingin chi phani aman jong nei pi be in ti in anung adal jaltan metung in tu la ka business a hoi be se poi ati in khaya in migen the ka hi in na to jong ka nei pon nei hom be na tin hela khat pa hi azam lu zalin ko eke kha cha khen ma hin chanu khat anein achanu min chu mei a hi khaya in akot chu asu su na hi wangin metung hin a hon pi pon metung hin asum zo se chu save khat na hin ake koi tu tan ko da hin hona hi le khaya in dustbin na nian zo se chu bu khumin nei hlep hla ji a punishment kapi ni hitin adal hatan metung jong chu alung a hang ke je jisu hi apa thi ji na pon na walin adam modo liwin jiwunin mari koma ana umpi in atin apo do gun mari in hoya na chi di ham atin na hele jiwunin kaning akitalin gawa le leng ka te ima ka ti poi ka hong ki le wa chalding a he ati na ma jong achi do tan pamlang an hun hin mu khat na hin gari mirara ko na hin pasal khat hin anung athim zui amu phan hin ama jong gangjal chilen a chi en mu khat a hin akisel tan khat pa hin anung adalin na hele amu lo phanen alhai pe zelin jiwun zo zo ani ki selin khatpa nung zo hi ale delta na hi le khatpa hi warehouse tabang khat muna alu chamu phanin ama zong aning langa kon hin gu them chan alu nin awong ka chun ave in a hi le asunga hi drugs ki sem namun an hi in guard jong phata in a umin asunga hin pak jong a umi metung jong hi sum loading in asunga chun na anatongi ichilai mun hi Mr. Bek a hi in pak hi ngan si a agat sa a hi jiwunin pak mel amu mu chun masanga company a amu pa hi chu a hin gel do tai metung jong hi phunel nulin ahung po do in a hi le jiwunin metung chu mun khat a hin akai lu din akama sip cha khi in metungin achem cha chun jiwun awai pu lai ta cho sut pi in a hi le aman jong a khena hi le metung hi ho halloween a thu in alu pamlanga do je chun pasal ni hin a hin mu do hlon tan am ho jong hin aga ve ovin a hi le jiwunin a het phanin gang chalin room khana chun achom lunin asung aga lu na hi le amu holim chu a hin mu do tan ali mu wa thi san ma chu mu in a hi le pa hi drug sa thi hilawa min atha hi ding chu a he do tan nunglanga pa nin mola a hin veita vina hi le ma jong a thlu jingin alal he wang chu na hung ki pat do in khan ho hi a ki dal pi ta vi aban vo thu chai phanin ama jong ol chan pamlang a pot do in a hi le pasal khan hin koi na hi hamtin pistor a doizin aman jong gang chalin a pistor cho sa thla pi in a le doi tan khatpa jong he aki chat manin tuila chun amo chop lu jingin tiphanin jiwunin pistor chu tuila a pai do in sunje en phone abolin ruma no umpon hoya no ham ati na hele jiwunin apa chu aki that zo a hi in evidence ka mudo e ati in sunje hi ati zawalin hoilai no ham ati in jiwunin embassy ahung loijen phat in ei hlon tapoi ati na hele sunje hi aki chat to chun na changa chi hi in ininga in chi khom hi te hoya no ham ati in jiwunin kapa ki thana mona ka umin chilai muna hi drugs ki sim namun le aki zo namun hele aki lomin epi hi le gang chalin embassy aki muto hi te ati tai mina hindal pha no chun ama jong gang chalin alhai zalin jahas ne wa chun ato do zalin azam ta in a hi le pangin amu phan hin gang chalin gamanu win ati ta in sunje in Mr. Bek phone abolin ipi na bola jiwun nagyang homuna thei ham ati in a hi le Mr. Bek jong chu alu hang hle e
ปากโหลอยมีตำทิมปีเห็นจีวนนุงจุอดัลตาวินอีตีอาจามวางจุนอนุงอามาเห็นอดิมเสียดวินอาจาฮัสจุอากาบวินนะเฮเลจาฮัสจุอปูเกเอ็นอามาจงตุยละจุนอจอมลุดอินตุยละจงจุนอากาบเตเตวินนะเฮลอากาบคดีดีโอเวสุนเจเฮลุงหางตะอินมิสเตอร์เบกก็มาอากาจีอินJiwon hi special force member khat a hi in thinai loading a hi hing na liding a hi in evidence ka neije ati in ipiti zong le apa thi na chung chang hi a hin khol te te ding a hi chiji a jiwon hi I kham te te yu angai je ati in Mr Beg in tu chung rang zong na zo lo to a ki lovin jiwon hi na ki chat le jeng ham ole chairman pa na tha hi na ki si ham ati in sunje alung hangin chairman pa than hi nang na hi gang ta in jiwun hall do ovin langka ko mahin puizo vin ati in Mr Beg in ka hin hall do ova hele na tha ngamong ding hinam ati in chipen hin park in tuya ki chom lut pa chu a hin puitan ama pa hin jiwun atha lowa ama azam ji sun ngai da ma thumina hele park hin akap li pe pe tai jiwun hi na 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 hung ki hu do en mukhat a hin a hung kal do tan awai ki sut kha na sa chun a hung phei na hele dukan khana TV news a hin kumsom ni le get thai mi khat hi Korea military officer khanin athani ati in a hung ki so tan adoi me ya khat pa tuya ke le lu chu atha danin a ki so in khan ho hin a video hi ana sem thu wa atha dana abolo hi chizo si hi Mr Beg in amango na dinga na sem sa a hi tapang khanin anu ko ma TV pa ka mu e ati in police amu phan hin jiwon in zo amai a selin a ki hai mang tai Mari in a thu head do phan hin jiwon holding in a chi gon na hele sunje in a khamin police adim se ni na chi theilawa hele jiwona dinga phalo zoding a he ati in Mari in achutele lungmong sela ka umding dan ham jiwonin mi athade atiu chu di lo a he ati in sunje in ama hi lokin zong ka he nai a hin thilong le evidence zong amu do wa hi in a hi na he segiu gewa ebola bana sol do ham emachati ponte ati in Mari zo chu ale hleptan ki het mosta taina ma zong achi do go na hi le jintek hin chairman pa in drugs ane jiwonin mi atha chiwang hi thildi lo khatwang a mongin hitia theina dinga hi nang magun le hi vetana tin ango in hi le sunje in jiwun hi kaloi phata a hi in chairman pa zong hi kapa ta banga ka gel a hi ati ena ki sen za za in pona ta dan khon achi do tai hotel sunga chun police ho adim se dovin parking la zong omovin jiwun upai anei lo ji chun gu thimcha in agalut e Mari aruma chun mi khan hung tabang a hen aga ven hela koima a umpon anu nanga pa nin jiwun in a hin koizin hung kinung hei hi in kamel si lai ta hi ati in Mari zong ol chana kinung hei in ave in a hele jiwun chu achop de du in jiwunin ken koima cha ka that poi ati in Mari in ka he e nang koima na thalo ipi hele in langa kileta hite ati in jiwunin kichen hlanding zong hi postpone hung ngai ding a hi in jisu to in langa anakile masal honin ati in Mari in nangla ipi na ti gon ham nang zaw loin hoi macha chi pong ka te tin adata na hele jiwonin ka hung ki puite te ding na he ati in chepe hin sunje in Mari chu a hin kauta in na hele Mari in chamkhat ananga in ga ve in ka te ati in achi do gon aga akinung haya hele jiwon chu anom tapon sunje aga lo nin ipi na bola lai na ki tha in ati in Mari in sunje phat lo lam Halloween jiwon ahungi ati in sunje ki chata in pam nang aga vet na hilela amopon ama hin jiwon hi a hina hile ama hi hedo khante ti akichat a hi hotel sung muntin chu a hole le in hi le amopo in staff room khatna hi again moji cho galu na hele jiwon chu anum ta ba in jiwonin kapa thu hi pressa report bol loading a iseu hi lo ham to hi ipiti hitam itidana hi ti thei ham ati in sunje in mazo si nang su boy a hitai police ho ki suthip na a hi wanga nangin mi khat na hin thaji a hi ti a hitai ati in jiwonin ka thano ma hele abonova ka tha thei a hin a hi wangin oima ka that pon video zong chu bol thu a hi in papa to ke hi tia a bol pa hi koi a hi ka he do hi le ki lom tai ati na hi le sunje hin koi ham tin aki cha thim tan jiwonin company a ka hong ki mu pi pe na ka mu pa biding le kha na ga pi a ala pa chu a hi in am holoi chu koi hi wa ka pa ipi je a hong ki mu pi ham ati na hi le sunje in koi a hi ka he pon na pa guest ho a hi bove ati in jiwonin PCA kapa ahong kim hung piu ham ti hi ka het nom a he ati in chepen hin police ho hin ahong hol ta bin a hi le amani zong thip chanin ading hlonin jiwonin evidence phata ka hol do ding investigation dinga report ka bolding a hi nang zong ki sukha na ti hung ki kum he na ti in ama hin aphat mon lam a het lo je na ga gel kho ki din border crossing lang China langa ano omin chu zo ting le Korea na hlun theina ding lampi hin ngai to nang ka te ati in
जीवन हिन अता asanin ka kipa e Korea ki muto ta te tin a thlei do tai pasal ni hin khaya wallet ala pi hlonin ai eng bol hon ta in a hi le जीवन aga chom lo nin khatte ni chu avon khatte ni jong azam thon tan जीवन nin a wallet chu alan khaya chu apin pasal ID khat nei hin hol pi theidem ati in anei sun sum chu apin ke tabang amel ki lo khat hin holin kamel hi phata in mel chi in ati in khaya in nang to ki lo hoi lang ka hol di ham ati na hi le जीवन anei sun pung chu api in amazon achi go ta na hi le khaya in hoya ka hung pi ding na him ati in जीवन anom le chun ke man hung hol do nang ka te ati in a thlei do zaltan chipa nin khaya hi metung ko ma ga chi in metung hin ID tampita a koi ji hin ID la achu a hol le na kilopi hi a holin metung in hi chipa hi na mu kha hi le na hin sei pin sum ka hop ding na hetin ave sa in a hi le जीवन lim chu newspaper a ki so in mi thada na ki so je chun khaya alung dong ke jin metung in ama hin mi atha a hi in ama mudo do sum api diwa hi abona lai ki ji so ke a hi ati na hi le khaya in koi atha hamtin alung dong ke jin metongin ama tha wang a hi pon ama ango thu u a hi bovin hi thu hi koi mako mana sei do loading a hi ati in mi akap na video jong chu avet sa in chi mi that ho hi mi danger ta a hi win ei ni jong ki kumlu da hi le ini elhon ding a hi ji hin chi pa hi na mu do po le ke ko mana hin sei le ding a hi ati tai khaya in जीवन chu aga hole le ta in a hele जीवन hi thingpong panga pat ni na hung po do in khaya in jong newspaper I card chule pung chu a le pi in hi chi kila in lang chilaya ko nin gang chalin jam mangjing tan ati in जीवन in newspaper le pung chu a le pi in a hele khaya in annabe yin sang hen honin lang namu banga lai mi ho hi nim cha hu chu me min na he do ding a hi border na cross no ma hi le zani na gi te angai ji aji chu hi chi zo ting chu le border a khu market a ji in hi chi market pha le khon mi thil zo hong ji in hi chi ke ka la ho na jam thei a hi chutile namando povin te ati in hele जीवोनिन min na phina hele jam mangji in ati in achi do pe ta na hele khaya in naki mat do po wa hele ke min na pha lo helding a hi khaya jong hi kamin ta hi poi ati wang hin जीवन hin aza pi tapon a thei do pe tai ni zo hin border mona market ni kho a hi tan he chini kho hin जीवन jong aga chin checkpoint na chun I card ave sa gon police pa hin na lu khu la do in ati in a hele जीवन hin ala do nom pon thil zo a hong ka hi bove ati in police pa hin aging mo thim ta in chiphanin khaya hi aga chom lo zalen la ya hi ipina bol ham atin I card chu police pa ave sa in ama to hin ka ki chen got hlona hi in alung thim boy a hi bove ati in जीवन chu chilang khon chi do in tin a son do loi chale ai ka chu anung pi in ngol to na ki ma do di cha chu me ka ki chen hlon ding a he ka ti a hi in ka ko ma no cha he ding paw jong na paw loading mingol tabang a he ka ti ji a changol ho banga na ding a he atin tipet hin paw jong chu a holding in border langa chun aga chi tan khayan amu phanin a ki selin mi that pa ka mu e pi iti ding hitam ati in chipen hin Mr Kim jong border aga hlungin a hele gala pat avet la hele जीवन chu amu phan hin a kovin pagin aza phan hin adal zaltan khaya in mi ho chu su boina ding a thil po chu asung hla in a hele a ki ba thuloi a umin adang ho chon adal ta ve Mr Kimin khaya koma ipiti ham ati na hele khaya in nang ji a thidi chalat hi chume ati in Mr Kim chon a het lo ji in alung dong ke ji जीवन jong azami na hele khan ho hin adal pe ta win pak in jong a hin dal phatan a hin kol ta ve chipa din जीवन jong gang salin akoma building a chun a thlailut in terrace chunga chun akal do in khawa chun aki zu hla na hele pa gin aka ma hele aban hi aka kha pi in tola a hlu in truck khat hong thlei na hele truck anoi chu aki tu cha khi in khan ho hin a hol mo ta ve Mr Beg in sunje ko ma जीवन a hol mo thu chu a sei pi ta in a hele जीवन hi alung a hang ke jin Mr Beg in ki kap kha a hi in hospital la dung mun tin ka check na ve ati tai pa in जीवन le khaya lim chu metung aga ve sai na hele metong in ka mukha poitin a lep ta in pa in fake ID amana border cross di ati chula nang ko ma hi lo le koi ko ma ki la di ham ati tai khaya a in akile hin जीवन hi ako kovin a holo phan hin amazon sung alut go na hele जीवन ki sukha anom chu amutan जीवन in china ding jong ka nei pon sum jong ka nei ta po hi ji chun tu zan be la ya hin nei gi sa in ati in amazon a chol to aki sukha to chuna hele kho a he ta poi tunya episode 2 is se yo hi chen hin ana chai taute